Tora ria Komorionti ati ithwiro kaunti ya Baringo. Nĩ igongona rĩa kwamũkĩra imwana iria ireketie kũrua. Rũrĩrĩ-inĩ rwa Pokot, igongona rĩa irua rĩkoragwo rĩtũgĩirio na njĩra nene mũno amu nĩ ndaraca ya bata gũkĩria imwana kuma irũngo-inĩ rĩa wana nginya rĩa ũgima nĩguo kũmombĩra mũthingi wa gũtĩĩka na kũnyita itemi maũndũ-inĩ na matua mabata rũrĩrĩ-inĩ. Thengia wa moguni maya oho irua nĩrĩcukĩirwo gũkorwo rĩkĩgiritanio na ũici wa mahiũ, kuona ũndũire wa Pokot ũhinyagĩrĩria nyanake ihikanie orĩo thutha wa irua, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria cikaiye mahiũ nĩgetha cione makũracia na oho nĩguo kwĩmathĩra ngumo ya ũcamba. Wakati umetairiwa, sasa wewe ni mtu morani, unaweza jitafutia mali, kutumia nguvu, lakini haikuwa nguvu, ilikuwa kwenda uizi. Sasa ulikuwa ni mtu umepitia kisu, so kisu ni rahisi, ni ngumu. Sasa ulikuwa unaenda mambo ya uizi, kujitafutia mali upate kwa sababu mali ilikuwa ni mingi. Kwa ulikuwa unapeana ng'ombe 20, ng'ombe tuseme 15. Anafundishwa mambo ya kuwa jemadari, kukua wanaume ambao wanaweza kukua ni wenye roho ngumu, mwanaume ambaye anaweza hata kuweza kushambulia simba, anaweza kushambulia nyati, anaweza kushambulia hata kabila zingine, majirani zao ama wale wanaita adui bila kuokopa. Ĩrĩ ta njĩra ya kũhũrana na ũndũire wa ũici wa mahiũ, nĩkĩo honge cia thirikari inyitanĩire na kanitha cikoya mwerekera mwerũ wa gũtabania irua. We hope that as a church to take the church way, because njia ya kutahiri Kipokot traditionally kwanza inachukua muda mrefu 3 months, na hii mentality ya kuleta ng'ombe unaitwa mwanaume kwa sababu umeenda umeraid, umeua, ati hiyo ndio unasifiwa. Hayo ndio nafundishwa katika ile ya Kipokot. But now kikanisa tumebadilisha hiyo, tunakuja kufundisha waweze kupenda majirani na mtu achitafutie mali kwa njia ya haki. Mathomo maria mohithanĩtio na irua rĩrĩ nĩ magũthing'ĩrĩria anake aya methemane na ciĩko iria ingĩmaiga ũgwati-inĩ wa rũhiũ rwa watho. Nasema hakuna haja tuongoje mambo ya moralism. Mwacha mtu atairiwe alafu afunze responsibility zingine tukienda mbele, mambo ya shule, mambo ya kilimo, mambo ya biashara ndio. Lakini sherehe ya saa hizi, sherehe ya siku hizi ni sherehe ambayo watoto wanatairiwa, wanafunzwa mambo mazuri, wanafunzwa mambo ya tabia nzuri, wanafunzwa mambo ya masomo, kuendelea katika maisha yao. Wao watoto ambao watakuwa ni watiivu, wao watoto ambao watakuwa ni viongozi ya baadaye. Na hawa wote ni wanafunzi. Wakitoka hapa wanaenda class na kusoma na kwenda kuwa maprofesa na kusaidia Wakenya wengine. Maugĩte marĩ na mwĩhoko wa mogarũrũku maya kũrehe umithio ona kũhorohia ngũĩ gatagatĩ kao na arĩa marigainie. Hatutaki vita na community yote. Nimeambia hawa wanaume wote, vijana wote, hatutaki kusikia kwamba kuna mtu ameibia mwingine. Tunajua kwamba mambo ya wizi haiishi kwa siku moja, lakini tutapambana na hao, tutapambana na wezi hadi siku ile utasikia kwamba Tiaty is a land of milk and honey. Gĩcigo gĩkĩ gĩa Tiaty nĩ kĩmwe gĩkoragwo kĩgũmĩirwo nĩ ngero nyingĩ cia ũici wa mahiũ na ũhagũku wa ũgitĩri. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.